ku mbuga nkoranyambaga mwakomeje kubona hacicikana amafoto y'umugore w'ikizungereza, umugore mwiza koko, bivugwa ko yafatanywe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama witwa Vincent de Paul. Ni inkuru iri kuzenguruka ahantu hatandukanye, ndetse bamwe mwanabonye ubutumwa bumeze nka strip cyangwa se ari amakuru, ari raporo ku bihari. Bati Bugarama, akagari ka Pera, umudugudu wa Kabusunzu, tariki 29 z'ukwa 2024, nyakubahwa sa agana saa 5 z'ijoro mu gace k'umudugudu wa Kabusunzu humvikanye urusaku rwinshi n'induru nyinshi, bityo abanyerondo bahise bihutira kuduhamagara. Tukihagera dusanga tutabyishoboza kuko umuntu atabonaga ahanyura kubera ikivunge cy'abantu. Nibwo twihutiye guhamagara polisi ndetse n'ingabo bari mu kazi, baza kudufasha muri icyo kibazo. Dusanga n'uwitwa Sebuhoro Didier w'imyaka 42 warusanze umugore bashakanye byemewe n'amategeko witwa Akayezu Nadine w'imyaka 31 mu nzu ya Nsengiyumva Vincent de Paul w'imyaka 40. Uyu Nsengiyumva Vincent de Paul ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama. Bati ni nyuma yaho uyu Sebuhoro Didier ubusanzwe amaze igihe atabanye neza n'umugore we, bapfa cyane cyane kutizerana, aho avuga ko amuca inyuma. Bakaba ari no mu rukiko mu nzira y'ubutane utegerejwe mu kwa gatatu muri 2025. Uyu Sebuhoro Didier akaba avuga ko ababazwa cyane no kubona Nsengiyumva Vincent de Paul yagiye ashyikiriza ibibazo by'urugo rwe nk'umuyobozi w'umurenge, ari we ahubwo wamujyaniye umugore, ari nacyo ngo cyamuteye kujya gusohora umugore we aho yari yinjiye yaramazemo amasaha kwa Vincent de Paul. Imvururu zahoshejwe, Sebuhoro Didier na Akayezu Nadine bacumbikiwe kuri police station Bugarama kugira ngo ibindi bizakurikiranwe mu gitondo. Iyo ni raporo yo ku munsi w'ejo. Mwabonye inkuru zivuga yuko Vincent de Paul yatawe muri yombi na RIB. Hari abanyamakuru bagiye babitangaza. Nge amakuru namenye kugeza saa 12 z'umugoroba wo kuwa gatatu, Vincent de Paul bishoboka ko yaratarafungwa. Niba yanafunzwe yaba yafunzwe kuri wa gatatu, noti ejo kuwa kabiri. Yarakidegembya, ariko nabyo byavuzwe. Didier amakuru yizewe nuko yari yamaze kurekurwa, ariko iyo ntabwo ari yo nkuru inzanye. Byagenze gute? Ubundi habaye iki? Uyu mugabo witwa Didier ubusanzwe ni inshuti ya Vincent de Paul Gitifu. Ni n'umuntu yagiye aganiriza kenshi ibibazo afitanye n'umugore we Nadine. Byagenze gute rero ngo Nadine afatirwe kwa Vincent de Paul? Bamwe baravuga amakuru ko mu ncuro zitandukanye n'ubundi uyu mugabo yari yatangiye kumenya ayo makuru ko Vincent de Paul ashobora kuba agira ibyo agira kwa Nadine Gitifu. Abandi batarishakira ibimenyetso bya gatanya, nk'umuntu ufite gatanya ari kuburana n'uyu mugore, n'undi bapfa kutizerana nyine no gukeka ko umwe arya muri restaurant kandi mu rugo batetse. Mba mfite impungenge ko hari abantu mukurikira ibiganiro byanjye abana batararyama, bigatuma ibintu bimwe mbivuga mu Gifaransa. Ubwo restaurant mba mvuga mu muri kubyumva abantu bakuru, sibyo? Uyu mugore Nadine afite restaurant hafi y'ahacumbitse Vincent de Paul. Vincent de Paul ubusanzwe ni umuturage w'umurenge wa aba Ikamembe, hano mu mujyi kwa Rusizi, mu mujyi hagati ya Kamembe na Gihundwe, muri iyi mirenge ibiri igize umujyi ni hatuye. Yari n'umuyobozi waho ngaho umurenge wa Kamembe muri za 2021 2022, ariko aza kugira gutya yoherezwa muri Bugarama. Ahatuye rero aturanye neza na resto bar y'uyu mugore Nadine. Byagenze gute kugira ngo Nadine ahafatirwe? Ngo Vincent de Paul ejo yahamagaye Nadine amubwira ko akeneye komande y'ubugari n'inyama. Noneho undi nk'umuntu ufite restaurant akora delivery,
ashyira bwana gitifu ubugari n'inyama mu rugo. Didier aba ariho ahera abavudukana, intambara zirarota. Abangaba akaba ari abantu bari basanzwe baziranye. Icyatumye rero bahuruza cyangwa se uyu Didier yahuruza, yagize impungenge zo kuvuga ngo uyu Vincent dusanzwe tuziranye naramubwiye ibintu byose, yaba asigaye agira ibyo agira kuri uyu mugore turi gutandukana. Bikaba aribyo byateje ikibazo, bizamo n'imvururu zatumye abayobozi babizamo, ndetse bamwe baranafungwa. Ibishoboka cyane ko bose bashobora no gufungurwa, ariko bikaba igihe byagaragara ko uyu Vincent de Paul yarasanzwe afite ibindi akora kuri uyu mugore, byo bishobora kwafekta kariyeri ye, byo simbabeshya. Kandi ntabwo yaba ari uwa mbere. Abaturage benshi bagiye bataka bavuga ko abayobozi babarongorera abagore, abayobozi batandukanye ba gitifu bande, ntabwo uyu yaba ari uwa mbere bivuzwe. Rero nta confirmation nimwe kugeza ubu twigeze tubona RIB ikonfirma ko yataye muri yombi Vincent de Paul. Ntayo. Cyokoza mu kanya bwo namuhamagaye nimero ye ntiyacamo, nubwo amakuru yo kumanywa yarahari yanakoraga. Nta confirmation nimwe yuko yaba yigeze atabwa muri yombi, na dossier akaba ari uko nguko yari imeze. Uyu mugore amakuru avuga ko we n'umugabo batari banakibana mu nzu, bari barakoze icyitwa separation du corps, cyangwa se umwe ukwe n'undi abukwe kubera kutumvikana, no hari gushakishwa ubutane mu buryo bukurikije amategeko. Ngibyo nabibabwiye ngo muri no minsi no kujya tuganira mu buryo bugufi, nanashakaga ko n'iki kiganiro kiba kigufi, nizere ko kitabaye kirekire gutyo, ariko uko iminsi ishya tuzagenda twongera kugeza wa munsi nababwiye nshaka ko muzamfasha kuhita mumpa watch time mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ndabashimiye cyane, murakoze kubana nanjye, ntimugire umushinya kandi ntimurakare.